Penjor pinaka cihna saking pemargin galungan. Nanging kewektian ipun wenten makudang-kudang sorah penjor. Silih tunggil ipun penjor anten, sananyihna yang wawu mawi waha. Pekandenan penjor anten mejantan meciosan serang penjor rainan galungan. Sekali puniki kuendenan penjor anten sane nyajar ke kali, nyinayang purusa perdana sane wau mawi waha. Penjor anten talat tegehan kuendenani saihang ring penjor galungan. Serane sane keanggen ring penjor anten patah sarang penjor galungan, sane merupa gesing, janur, kelapa, sampian, kain, buah-buahan wiaden sanganan. Penjor anten kebuatan majeng keluarga sane wau mawi waha mawinan wentan jajaran ipun sekadi lamak cenigan sane wentan ring sanggar penjor anten panjang kuendanane. Majang ring gianyar nenten samian penjor anten kekantenang patah sandukan nganuten ring kuendanan krama. Penjor sani tega anduk lamak panjang wanta nyinayang purusa perdana sani nyinayang irike wentan sane wau mawi waha. Jaya Kesuma Bal TV.